Shalom, selamat pagi Bapak yang nalongani bagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rikapan sikanu pari bata, bani panurang sogot nerion, pasada hita hurta, martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami namar habang senokri atas. Terima kasih ma isombah kodur nabe hubamu Tuhan, bani panurang sogoton. Mengahapkan nami, bani bagkalipak kaulogimu, apa haluahon na humbamu na tetap ipasir-sir hamba nami ari lupus ari bani panorongon petuhan bani siur ipukah kanami orja nami siganu pari torangi hampar lobe ura papikiran ay marhite hatamu ase tongtong kanami buk ibagas malas nihur apa gugok na humbamu makurjahon horja na madiar naromban bani harosuk niurmu bagas Kristus Yesus Tuhan nami cola merapa kontong konamion. Amen. Bapenang nalongani bagas Tuhan Yesus Kristus ijapen na siyang marian bani ponorang sugot nyarion. Nabuy isisehan nami marhiteon ni channel itu pon. Perigapan sigano para ibata bani ponorang sugoton. Jumat tanggal 24 Maret tahun 2027 Aima tersurat bani buku Galatia Bintulu ayat 26 nama katahon sonon ay haganup do na siyam anak ni nebata marhite hapor sayaon bani Kristus Jesus. Sipata bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus rado tubuh sikap na apatis itongah-tongani persoranta sonay age itongah-tongani hasadonta selaku halak na porsaya masih sonai isobut do anggo hita anak ni nebata tapi gati opetene jupah kita bahasa ibagas pargaulanta ibagas persauranta ibagas komunikasita terjadi opetene nalang nirap konta songon parbolat-bolatan sonai age partinggilan apa nabuy patubuh borit ni ukur ra timbul ay atap be jupah ay ibagas parguluhanta halani tene adong nasada mangidah bahasa dirini lebih talupan marimbang hasoman ni naligan masa sitong ni maningon isa dari hita bahasa hajongjonganta selaku anak ni nebata aima marhite hapor sayaon ase anggo hapor sayaon dotongon na mambahen hita janah mambahen hajongjonganta gabe anak ni nebata totu maningon mangguluh do hita ibagas hapor sayaon halani ay sonahado natalup selaku anak ni nebata mangguluh ibagas hapor sayaon haparlobe maningon do ipataridah kita bahasa ahanaga be harus ni bapata aido na maningon tetap ipataridah kita ihurjahon hita dopak hasomanta selaku anak ni nebata homa. Jadi sangga itetap kon nebata hita gabe anak ni nebata lang adong nalubih istimewa hita lang adong nalubih marhasurungan hita ilobe-lobe ni nebata dos do hita ilobe-lobe ni nebata napaduahon selaku anak ni nebata hita marhitehon ni hapor sayon ta maningon do humani ipataridah kita bahasa nebata sendiri pe ihaholongi do kita age pe sangga ibagas nagalek kita bahkan sangga ibagas namardosa ope hita sirsir do nebata maridop ni hurhubata totu selaku anak ni nebata hita maningon do humani ipabagkal hita horja paridop ni huran ibagas parguluhan ta si ganup ari artini ay
selaku anak nini bata, maningondo isimbili hita, maningondo ipadauh kita, umbani parsoranta sigano pari, uhur ituk, atape domdom, dopak, hasomanta, selaku hita, anak ni naibata. Artini ai, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku anak ni naibata, maningondo tetap persaya hita. Anggo naibata, marholong niur bata, selaku anak ni, totu sonai mahumani hita, selaku anak-anak ni naibata, maningondo hita, saling menghargai, saling menghormati, jana saling marsiha holongan ibagas pargunuhanta. Halaniaha halani anak nine batado hita. Jadi ahana iha porsaya hita maningon sonai mahumani hita makagulukon apa makorcahon na iha porsaya hitai ibagas guluta sigano pari. Asilang taluk kapini sesama anak nine bata ibagas parguluhan taon patubuh burut ni uhur bani anak nine bata nalekan halani dos dohita ilobe-lobe nine bata jana maningon do tetap komani ipatarida kita bahasa selaku anak nine bata kita maningon do ahanagabe rosuh nihur nine bata aido homani si paraya kontaru. Nah ijon mababainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu lang urah tene makorcahon sada horja ibagas sada tupuan halaniaha halani roh bahat ni ulu roh bahat ni mahoma ide roh bahat ni ide roh bahat ni mahoma ni masukan na ija ide pakon masukan ai lapetotu sadalan hubani tujuan pakon nasihol sihor jahononta. Na ijon ma bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku anak nine bata hita maningon do porsaya hita. Porini petongon bahat ide, bahat masukan-masukan nalang sadalan hubani horja nasihol si paraya konta ibagas sada persoranta atape itungah tongannya sadonta. Maningon do tetap ijalin hita komunikasi nadiar jana maningon do tetap komani ipatarida kon hita selaku anak nine bata maningon do HP tetap ipalobi hita ase si bagalan aima ibagas ganupan perguluhanta atape surat-surata ai ase ibagas panriahan nani rahut ni holong na humbani Kristus. Ase anggodo mah sada paruhuranta, sada pikiranta selaku anak nine bata. Ijai matongon nai bata bapa marmalas nyuhur mangidah kita selaku anak-anak ni anggo tetap mah si sada panriahan, si sada pikiran, si sada malas nyuhur hita ibagas namandelani parguluhanta si kanupari. Halaniai tetap madingat kita bahasa anak nine batado hita marhite hapor sayaon asilambin marbagal mathoma hita ibagas hapor sayonta hubani Tuhan Yesus Kristus siopkot kita. Amen. Martonggo mahita ajari ham hanami tong bapa asilambin isa dari hanami hajong-jongan nami selaku anakmu ibagas ganupan pargulmiton nami si kanupari asilambin ipataridah kanami barang sonaha petongon hajong-jongan nami rapakon hasoman nami selaku anak-anakmu asil tetap matongon Tuhan aha nagabi surah-suramu aha na pamalas uhurmu sonai matongon hanami mangindahi apa makorjahon nabui pamalas uhurmu selaku bapa ibagas parguluhan nami jana raut hama nami tong-tong Tuhan ibagas holong ni atemu asiporini petongon
adong perbedaan-perbedaan parleganon baik ai bani karakter sonai age sifat atau pebako nami maningon dotongon Tuhan lambin isa dari hanami anak mudo hanamion haganupan ase maningon do harosuh niurmu na perlobi ipindai hanami sedo rosuh nami sendiri aima nagabe hataridakan ni buah ni hapor sayon nami hubamu bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion amin. Oras bataganupan bapenang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus andoar matongon selaku anak nini bata ibangun hita mahomani sada hajongjongan natuguh ase bani ganupan paharedo pakon hita si ganup ari totap ipabagal hita hidup nihur nini bata namar horja ibagas para soranta si ganup ari selaku anak ni naibata ando harma shalom.